Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum ya awang rame na micro ke hizikre ziket kamai ting chuak de reinsa paulia gai radle India ramgu senior BJP leader zaina ting tiger Nagaland gu governor pungai bepe former governor of Nagaland Padmanabha Acharya Mumbai genen znai kru ke hizikre rimai ge pakring ba saugai dele zai Padmanabha Acharya pating komrak squeeze kana piki udupi Karnataka genen nalang bete ze pchilu ga luze pakring ba saugai di dele ze kachole zainga di bepe Padmanabha Acharya ne North East State Nagaland Tripura zana Assam gu governor pungai zana Arunachal Pradesh banai Manipur governor gu responsibility tang yedu tegai le zedu kachudele Zana North East State Manipur Churachandpur banai Bishnupur district Tangjeng klo banai Pombiko klo gans nai kru ke zikre rimai ga kaklebe kakbok ba ka chi be pedai ze nam kya spy me banai klo re me village volunteer ma ka ge gimi ka begine mina hangket klo re me village volunteer ka hazam de le ze ka chudle za chi kaklebe kakbok be pe ze gimi ka be bam ge security forces zana state police spy me me zedu wangchangai de le ze ka chudle za kaklebe kakbok ba ka chi be pedai Znai rimai ting cho ncha sruk agumbi hige tangjeng klo ge halui chimak ma spy mena gimi klo rei meze village volunteer meze kap dele je ka che dele za chigena gimi kap ka halei bigena non tribal ko mina hangket ka hazam dele je salei Zana North East State Manipur ge hazet kana ka ge kaklebe kakbok be pet blam gene state gu government ne state lui mobile internet service nam ze kamto ze bam blam gene zana cham blam gene all Naga student association Manipur ENSAM ne national highway Manipur lui tat kan ribagarim puiki gedi bet nam ze bambe lokat hangel le pakai dele ze ka chudle za ENSAM ne tuna national highway Manipur lui garim puiki tat kan ribel let pet kai kagdai bza Naga legislative forum convener na awang bon ne mai Manipur Water Resources Minister dagana pnuina kiza demand be te puira blam gina ENSAM na garim puiki te nam zabam beza let pat kaidele iza katedele za all Naga Student Association Manipur ENSAM na Manipur ge garim puiki national highway te nam beza tati be bai ke zi kaiza sruk mai ge state gu government ja state ge hazat kana ka ge kaklebe kakbok be pat blam gina state lui mobile internet service nam za kam to zabam be kaklebe kakbok be pen mak babam ani Naga hazad me ki babam hill district ge internet service la kara hang ke ze demand ze zolu ze memorandum samrozun lu ze pe changai be ze internet service la khaimak bzi ge na tetbe kru ke hzi ke chumai hegi inchasruk hi ge mobile internet service ani Naga hazad me ki babam hill district ge la kara hang ke ze demand ze garimpu ki national highway ze te namle ze ka chulei Zanachuna Manipur Hill District Headquarter Madaiga State Gu Government ne Mobile Internet Service za let pi gai zalamile Zai haso tat hang da za I Hill District Madaiga Headquarter ge Mobile Internet Service let pi gai lu bchangge Hill District lu za Mobile Internet Service let kai maglei designa Tuna All Naga Student Association Manipur ENSAM ne garimpui ki National Highway te namzaba me lokat hangel let kai bize namza kamto dai daudi bige du lamile The Central Pollution Control Board CPCB Minnesaza Delhi ge dui tingkai siabza nznai kru ke zikre rimai ge tingkamai gai baby zigene EB dele zaka chudele za indiram Delhi ge nznai rimai ge tingrui bza tingcho sun tingze rui chu za tingcho ncha this as a minute himre ria rui changdele zaka chudele 5.8 mm chpo zigene tuna indiram Delhi ge tingkai siabza kachena EB dele zaka chudele hai madai pere hang changdi bza hai chum ke changdele zaka chudele Zai Tamil Nadu Chennai Achara Pakamtai Changal Patuge Teti Beba Mai Ting Choge Gari Tibet Tezbam Hige Lesina Me College Student Ko Mina Hangna Nkeuze Panai Pizza Hit Kailuze Kakao Bigene Panai Kring Besauga Di Delay Zakatule Zai Tamil Nadu Chennai Changal Patu Railway Police Spy Minesaze Tiget Sidi Bepe Mina Hangna Zize Sai Vankates Peting Kum Kai Benai Sake Sai Peting Kum Kai Kole Zapnai Andhra Pradesh Tiruvalorge Panai College Teze Lesika Kate Kole Kagana Panai
ki bom ze rangai ma ze Puducherry ta tilei ze achaudlei zai po lam ge ze mi seugai ze mi sui ibsa maglei achulus du hai mena man ting ra hange salyale anui Zeme rama Indiram state pabam ga cham ge rangkang hi me le si nam rama gari tibe local train me ago megena te be te bige meta mingye zan amigo school le siki wangchang klora hange nang bje gena gari ta zabam blogena nke magra dle gari ta zabam lo nke gai bigene patau sia be wangchang je zemna kring be nga gai di be Indiram ge du misong ga je se kan sui dle po zigena mita mingye me zan amigo school le siki me wangchang klora ba hangena gari tibe ta zabam hi ge nke magra hange hai manaze chizan tingra salya gai dle The United States of America, US Kadaigu, President Joe Biden ne saza Gaza ge Israel mena hreite ze kangi bze. Mateus do ceasefire pe makule ze kachudle. The US gu President Joe Biden ne saza US gu government ne hreize tun so makule ze kachudle. Hamas pai mera mena Israel kadai ge tatiba bai kyu zi. Snama ge hreite ze ngi kyu drive mai ge nim tatime hostage kormeze mpet kai makta ne ze kachudle. Zai Russian kadega mpe mi mina hangket pating kum kaise snako kang puire pating kum kaise kachum ko zen chi chi na tak sia ba telu ze dei chani bepe kabang ki ge bang ze bam bepe ze Russian kadego President Vladimir Putin ne kabang ki ge nem pet kai be dele ze ka che dele zai pa kang puire zen chi chi na tak sia ba telu ze dei chani bepe pating kum kaise sna kabang ki ge bang ze bam bepe ze Russian kadego President Vladimir Putin ne kabang ki ge na pachulun ze pet kai biza Ukrainian kadege reito rahange Ukrainian mize tadbei bizigna leize kachudlin The Stanford University scientist Machika mimene saza zemena hazau sagze pnuipe pkwak siadi kaurameze pikeuting keusna zane keutisat hazau sakta gai bigina tingti gumze pnui kwakze isangze wangdai dile ize kachudle The Stanford University gu scientist Machika mime ne study teuze research teu gai bigina saze zemena tingti ge hazau sagze pnuipe kwak siadi kaurame pikeuting keusna zane keutise zane hazau peting ta hange sakta gai bigina pnuipe kwakze tingti luirunze wangdai dile ize kachudle Zan Assam di Mahaso district Haflong ge nai kum tingkum kumchana zeng kaise kchum mi pinen suizen ta ka hlit be lok revses kui 19 CEM cup zanai kru ke hzi kreuri mai higin chat mingeu hige Zeme FC versus Pile Kulwaisi NL Dolagupu Stadium gena ntaka halit bige pre-quarter final ge Zeme FC mena Pile Kulwaisi me hange goal kuchum kaise Zeme FC me bone Pile Kulwaisi me ze kan tab zangamni dele zaka chudle zai Zeme FC me bo ntami ge sangdele ai so hangka kadai bige pejan tami mi ze bamra dele ai gena na micro ke zikruzi ket kam mai ting chua ge de rein sa po bzaloi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne ze to dele